Sinibingelele ke ngani zakwethu, sinibingelele kwelikaMthaniya nina besilo. Ngiyabona ke abaningi mhlambe bangathuka ukuthi kungani sigqoke kanje saye saguqa kuyona ingonyama. Namhlanje sikhuluma udaba olubaluleke kakhulu, udaba labalaphi bendabuko, udaba lezinyanga. Siyazi ukuthi baningi abanembono ehlukahlukene, abanye bayakholelwa enyangeni, abanye sebaphenduka bakulento esithi Christianity, which is a Western religion. Abanye bayigxeka khona izinyanga khona la, abanye bathi zithwalisa abantu. Kuningi kuyaphithizela ngani zakwethu. Sitheke nathi asingasali eceleni siyi-Durban Network, siye siyitamunde nje indaba yezinyanga, siyixoxe nje mfowethu. Kunjalo bafowethu, sinimukele kulona uhlelo lwayo iDurban Network. Njengoba umfowethu beseshilo, uhlelo lwanamhlanje lithanda ukuhluka. Sikhuluma nje kakhulu ngento yabo abalaphi bendabuko, njengoba sazi ukuthi phela abalaphi bendabuko odokotela bethu bakudala, before the science medication. Yes, before the science medication. Abaningi okunye abangakwazi ukuthi mfowethu olunye ezinye inhlobo zamaphilisi ezikhona okanye ezisetshenziswayo zenziwe ngamagxolo nathi esiwaziyo, amagxolo okuwukuthi ezinyangeni okubalaphi bendabuko ayevele esetshenziswa futhi elapha izifo ezifanayo, okwenza ukuthi abantu bakithi kusithuse mengabe sebecindezela noma bebukela phansi imithi yesintu ekubeni the very same Western medication abayisebenzisayo, eminye yayo yakhiwe ngamagxolo esintu lawo esiwasebenzisayo masisebenzisa imithi yesintu. Ya mfowethu, kunento eziningi sabantu ekumele si-understand, siqonde. Ngiye ngibone kune-stigma esinaso ezabantu ukuthi amaphilisi akhiwa ngama-parts abantu, whereby amaphilisi akusetshenziswa wona amagxolo ahlukahlukene amixwe nama-chemicals athize ukuze kwenziwe amaphilisi. So mhlambe coming to lento oyishoyo, ziningi izinto ezimithi esifica emakhemesi esithi masizibuka sibuke zinto efoma i-science medication, only to find ukuthi kumixwe zona lento zale Africa, futhi abantu abamhlophe abathi mebefika la bafika zikhona bazibona ukuthi ziyasebenzela, bazithatha bayimixa ngalendlela yokuthi into mesoyibona kuyiphilisana kumhlophe uyitshela ukuthi hayi sekufakwe ezinye izinto, kanti just mhlambe ngaphezulu kusetshenziswe ilayer eyenza ukuthi kubuye kumhlophe, kodwa ngaphakathi lento ekuyiyezokulapha igxolo. Mhlambe nje sibuyela kulento oyikhulumayo, kubukeka ibamningi imithi eseyiqala introduceka siyibona ene-alu, i-alu inkalane. Into eziningi manje mawuyiphuza amaphilisi, imithi ethile, sobala nje imithi eminye ehlukahlukene, mhlawumbe ostametha nokunye amaphilisi njengoba bengisho nokunye ulokuzwa i-taste enkalane ukuthi iningi, kanti siyazi ukuthi inkalane ibuya emthini yendabuko. Ibuye emthini yendabuko mfowethu, sikhule nje sonke uthi mawugula uphuziswa inkalane kwakuba into yokuqala makuthiwa nje uyagula unikezwa, whether uthi uphethwe isisu or uphethwe yini awunikezwa yona mhlambe neboza ke makuthi inkalane ayisebenzi, which makes it no surprise ukuthi in this modern time inkalane seyisetshenziswa ukwenza i-science medication. Njengoba usha amaphilisi amaningi uthi ulimunca nje ulizwe ukubaba ukuthi hayi man, this is ala, something that you know from long way back. Amanye uthola ukuthi kugaywe yona nje kwasetshenziswa amaleyo ukukhava ngaphezulu ukuthi kubonakale engathi enye into, kodwa uthola ukuthi yiyo kahle kahle esuka izokulapha. So iwumuthi omkhulu obaluleke kakhulu, which we've been using e-Africa for a very long time, but sangawu recognize as umuthi ekumele uhambe uzofika emakhemesi njengoba abamhlophe sebethatha advantage bawufaka khona. Mhlawumbe ake sibheke ukuthi ke yini le yenza ukuthi imithi yesintu okanye abalaphi bendabuko bagcine sebebabantu aba-underminekayo over time.
I think i-behavior mfowethu is the most important thing because i-behavior yenza ugcine uhlangana nabantu aba-intelligent abasuke bezolidela i-product yakho to another level. Kodwa futhi we must also sikhulume ngendlela abantu abamhlophe abenza ngayo ukuthi basenza thina eAfrica thina mhlambe ngathi ngingazibeki mina ngoba angisiwumelaphi wendabuko but benza thina eAfrica sizibuke njenganabantu abaphethe iformula ye-medication engasebenzi. So benza ukuthi noma ngabe kuthiwa siyagula sikholele ukuthi kumele siye ibhedlela ngoba besitshela ngokumele umuntu aqale ahlolwe kube nama prescriptions enziwayo ukuze kubonakala ukuze ahambe aye ekhemesi ayolanda imithi ayilanda ekhemesi isuke iprescribe udokotela. So benza ukuthi imithi yethu le yendabuko isigcine kwayithi nasiyibukela phansi sigcine singaboni njenganemithi ebalekile engagcine iphumela emhlabeni ilapha abantu. Baningi abantu abalapheka ngesikhathi kakhulu sayo ke COVID-19 zokhumbula ukuthi there were different African remedies that were introduced for which some of them work out. Yes, they did work out. Ngiyakhumbula nje kunalomuthi noma sengukhohla igama lawo la South Africa wagcina so recommendwa kakhulu and wawusiza abantu ngoba uhambelana kakhulu nama coughs mengabe nje une coughing esuke ihlasela ihamba kakhulu ne-respiratory uyakwazi ukukusiza lapho ukwazi ukuthi at least uyihlise ingezi ngamandla. So imithi eyayikhona kwakudala because kuyinto ebalekile ukuthi zama Africans sizibuza ukuthi before this science medications sasiphila kanjani. When you speak of isilonda sasilashwa ngani we speak of singakhulumi ngenkosi endala sikhulume ngoShaka. Umuntu nje obeyinkosi khona manje abantu abaningi sebezazi izinto sekunama recordings enziwayo makwenzeka izinto zakaZulu. uShaka waye kwakunezimpi ayezilwa nezinye izizwe zazilimala insizwa lapha zayilashwa kodwa ziphila. Kwakunabantu ababegula bethakathwa ababekwazi ukulashwa abaphila. So okusho kona ukuthi ama remedies akudala esaswasebenzisa ne form of medication even the formula esasisebenzisa yayisebenzela as abantu bakaZulu as abantu abamnyama ngoba this goes far to iAfrica yonkana ukuthi kwakuvele kunabantu ababazi imithi yesintu eyayikwazi ukulapha abantu way before the introduction of science medication. Nasi isikhathi ke sifika whereby abantu besathi bafuna ukukholelwa kule mithi kodwa sekukhona izinto eziqhamukayo ezingcolisa yona le belief abaqala ukuyakha kuvela nezinyanga ekuthiwa izinyanga zamanga somehow you know nje inyanga ezikhuluma izinto ezinye ezithusayo ezenza futhi ezinye izinto ezithanda ukuhluka neformula yayikade yenziwa phambilini. Ungathini ngalo mfowethu? Njengoba sihleli kanje size i-episode sayihlonipha njengoba sihlonipha imithi yesintu ngoba sihlonipha isiko elakhiwa imithi yesintu thi amongst us abantu abamnyama. Ukhumbule ukuthi kaZulu noma ngabe kuthiwa uzokwenza isiko nganje kaZulu kuphela ngisho emaXhoseni ngisho kubeSuthu kuba namakhambo asebenzisayo ukuklina igceke ekwakwamakhamba ayepowerful aziyo ukuthi ayakwazi ukusiza ekutheni yonke into ozoyenza egcekeni ingaphazamiseki. Sihleli kanje sirespecta lokho. Kubhlungu-ke ukuthi eAfrica sithi vele ngabe silwela ukuthi imithi yethu recognize emhlabeni as one of ama products esingabe siwamele ukuthi originator from South Africa, kodwa in that midst we are having abantu abazoxhaphaza abantu besebenzisa ukuthi bona bazamakhambi bengawazi bathi sizomixa imithi eso nemithi eso imali izozingenela endlini sizomixa umuthi eso nomuthi eso sinike igundane lilanda imali. Ibhlungu leyo nto ngoba ihlisa isithunzi sethu as iAfrica, ihlisa nesithunzi ke sabantu abaphatha amakhambi endabuko ngoba siyazi baningi abantu abaphatha amakhambi abenza izinto ngendlela eright kodwa baningi futhi abathatha advantage using ukuthi our people are desperate.
Kunodokotela asebethanda nje ukuduma nezinyanga esisobala yena udokotela udume kanjalo kuthiwa udokotela kunokhehlelezi uDr Khehlelezi kunoKing Bhaka kuno 2+2 ole phezulu kamhlaba uyalingana indoda edume ngokuthwalisa abantu kunobani u2 seconds Dr 3 seconds uDr 3 seconds kanjalo sekuze kwaba nanendlondlo yamanzi bayahlukahluka labantu ukuthini ukukhuluma kwakho ngoba phela abantu basho into ezihlukile ngalabantu abanye they can even record ama moments whereby mhlawumbe uthola ukuthi baskenywa abanye balabantu esingeke siqiniseke ngoba phela thina asikwazi sasingekho kodwa mongase ukhulume ngamagama lezinyanga esikhuluma ngazo kunomuntu okwazi ukuphakamisa isandla athi hayi mina ngivictim yalowo muntu kunjalo mfowethu abantu they have been victimized by lezinyanga in so many cases zona lezo zibalayo ngeke size silifihle iqiniso kumele silimise ukuthi kunabantu eziba nokhile masobeka nje ngokolimi lamanje singeke asinasiqiniseko njengobusho kodwa okubalekile ukubheka ukuthi labantu yipi indlela abenza ngayo umsebenzi wayo mawubheka abasebenzisa social media i-social media ekuyukuthi yila vele kugcwele khona abantu abasuke bengenayo i-idea ukuthi yini umuthi wendabuko yini ukwelapha ngokwendabuko so bathatha noma yini esukishiwe nazo lezinyanga bese ziyabuka ukuthi okay lo muntu lo ufuna into so uthi ufuna ukuthwala uthi akanayo imali ufuna imali ezosondela endlini uthi uphethe imali engaka naye iyabona isuba lokuthi ithathe ibeyazi kahle ukuthi leyo nto ngeke yenzeke into esuke ibe buhlungu ngale nyanga zakithi ukuthi ukwazi ukwenza izinto azi kahle ukungeke yenzeke kodwa akukhiphisa imali mhlambe esikhulume ngale ndoda eliphezulu ethi ithwalisa abantu yes ukhona no Dr Khehlelezi ngapha akhulume ngokuthi ukudayisela isigubhu mungabe unebusiness mhlambe asithi unebusiness une-tuck shop ukunikeza isigubhu esenza ukuthi kuza ama customer abe maningi into esingeke siqinisekise leyo ngoba it's not proven until kuze kufike umuntu ozothi mina ngake ngayenza lento yenzeka but a very pity part of it these days inyanga zikwazi even ukuthenga abantu zithi hamba esidlangalaleni wena ngizokunika u5000 ufike ukuthi ngakwenzela ukuthi nokuthi kahle kahle into sekufana nokuthi izinyanga zama actor ziphinde zithenga abanye abantu zibenza ama actor ukuthi ba testify into le abasuke bethi bayenza baqiniseka ukuthi ikhona ibingekho ake sikhulume ngo2+2 there's a video engayibona yakhe lesuke ekhuluma khona ngenyoka yakhe ayibiza umathafathafa wayencoma kakhulu impela 2+2 le inyoka akutshela amandla ukuthi mangakanani amandla ale inyoka akutshele ngokuthi how fast it can grow your pocket ifaka imali etasini lakho angazi noma mhlawumbe kuyiqiniso kangakanani lokho kodwa aze akuveza aphinde abe open aveze ubungozi adisclose ubungozi balenyoka ukuthi ayigeji akufanele lale ngaphandle ulala nayo ngoba uvuka uzenzele ake sikhulume ngesibindi sabantu abakule inyanga abayakulabelaphi athi esho 2+2 ukuthi nayi into yemali ndoda ngiyiphethe kodwa showcase ekseni zovuka uzikakela i-desperation kubantu bakithi singayibala as a main component eyenza ukuthi bagcine beya kule nyanga providing ukuthi into abasuke bezisho azikho guaranteed in a daylight wena ma decide ukusuka uyekubona usuke ngekho umuntu okwazi ukumkhomba eduze kwakho nanga umuntu uhambile wa ku2+2 wathola ukuthi nanga usephumelele ungaka coming to into yesibindi sabantu it comes back to what I've just mentioned the desperation umuntu uyakutshela ukuthi lento
izolala nawe ikulale ngemuva kusho ufana nokuthi umuntu ogay or what kodwa still people go there bela kulezo nyoka. Yes into yenyoka it has proven to be there ngoba kunabantu abakwazi ukuthi bame la emarenki babone yinomba benza lento yemlinge ehamba nenyoka phakathi umuntu ayisika isandla aphuma igazi kodwa bengayisikile. So engikholeli ukuthi le nyoka zisuke vele zisebenzisa amandla azo okuwukuthi ngempela ziyakwazi ukuthi ziye phaketheni lomuntu zifike ithatha imali udidiseke ngandlela thile kusuke kuumlingo ohamba nokuthi umuntu usebenzisa ispirit sazo lenyoka. Into yakho 2+2 yinhle ngoba uyalikhuluma iqiniso akutshele nobungozi bokuthi lento mawuzoyithatha uzofeyisana nalokho but abantu bakini ngoba desperate still they go there abantu bafuna ukuceba not understanding ukuthi umcebo uwodwa uyasetshenzelwa lo mcebo uzakalula vele uzozana ama sacrifices even angathatha impilo yakho or even impilo yengane zakho. Nangi futhi nokhehlelezi baningi abantu bambheca ngento eziningi ezihlukahlukene. There are many people who are calling themselves his victims. Obviously mhlawumbe khona ababekuthathile kuyena kwangasebenza waye babethelela izinto zaqhubeka zenzeka. Mhlawumbe asiyibuke ngokuthi ayilithanishi yini igama lakhe ukhehlelezi njenganomuntu osezakhela igama makuzovumbuka umuntu athi hayi mina lensizwa yangiscam. Asilikhuluma iqiniso singalinabuyelisi mfowethu. Zonke le nyanga mawuthi uyabheka ezinye zazo they are in their peak. Ezinye zazo they were once in the peak but sebehlile because of these negative comments asuke show abantu across the social media. Omunye ethi ngaya kubani ngenza ukuthi nokuthi ngathenga isigubhu kodwa isigubhu sangasebenza. So ngabuyela kuyena wangitshela ukuthi ngenza ukuthi ngibuyele emuva isigubhu sizosebenza sangasebenza. So labantu laba baningi abantu abakhomenta ngabo negatively on the wider public platform. Gcine nomunye umuntu ebona ukuthi oh these people are scams. So ama brands abayehla they are being tarnished by ama comments enziwa abantu on the public domain. Ogobela bayakhuphuka nabo bayanda ogobela kumuntu ongazi lapha ekhaya yilabantu abathwasisayo. Ubone sekunesangoma sisuke sidlule kulomuntu ekuthiwa ugobela okuyena omnikeza imfundiso amfundisa umuthi nokuthi umubhula uhlola kuhlolwa kanjani yonke le nto amhlanganise nezidluzi okanye isithunywa noma ithonga lakhe ugobela into enjalo. Bayanda ogobela bamanga abathwasisa abantu into engekho umuntu kuvele ahambe ephethe into encane athi uyafika lapha thiwe hayi ngeke bakufuna abantu abadala thatha intwaso. Kunjalo mfowethu lento yintwaso ingakho mawahamba edrobheni these days asinje uhamba la eThekwini uhlangana nabantu abaningi amabhaya abovu abanye abagqoka amabhayengwe only to find ukuthi kulabantu mhlambe ku100% wabo it's only mhlambe u30% osuka ngempela uabantu abathathe lento yentwaso ngoba ngempela kuubizo kubona i-true calling. Yes the true calling. So most yabo badlala vele abantu ukhumbule ukuthi ukuthwasisa umuntu wena as umuntu othwasisa umuntu there are so many benefits. Okokuqala kunemali akukhokhelayo yona kunezinto eziningi aziletha kuyona lesi mhlawumbe useyakhishwa kunembuzi ezizoza kwena mhlawumbe kuzokhishwa nento ethi even igrosa ephelele nje ezophuma ize kwena ngesikhathi kwenziwa leyo ceremony. So mhlambe it's one of izinto ababuye bayibukela abantu abawogobela ukuthi this is a benefit for me, so let me rather have more people coming bezothwasa even if abantu abangeke bathwase kodwa ekugcineni mina ngizobenefita ukuthi. So I think all in all it's all about ukubenefita kubona, not about abantu ukuthi baba practiceisa into eyicalling ngempela yini. Mhlambe lokhu kukonkana nje kweyinyanga eziskema abantu ogobela abadlala ngabantu babanika intwaso kungafanele
akusithini into ekuyiyona ngempela mhlambe kungcolise inkolelo yabantu ezintweni zendabuko. Kuyayingcolisa kakhulu mfowethu. We always see ama post because we must also respect social media. I-social media isi-reveal into eziningi kakhulu ekade zi-wrong ngathi nabantu abamnyama, ezinye kade sikholelwa kuzona kodwa uthola ukuthi zi-wrong. So I've seen so many posts ku social media abantu bepost ukuthi bengumuntu okholelwe entweni zesintu but sengidlale kakhulu izinyanga zithi angenze lokhu ngiye kule isangenze lokhu sengibona ukukushuthi izinto zesintu azisebenzi. Asuke ngempela umuntu wakhona ahamba yosonta mhlambe eRema wayosonta eUniversal wayosonta kuphi kodwa nje alilahle isiko ngenxa yokuthi izinyanga bezimkhomba ngapha nangapha zimqhutha imali and into ekade iyinkinga yakhe yagcina ingasolvekanga. So ngicabanga ukuthi kuyinto kakhulu elibulalayo ithemba kubantu, ebulalayo leyanto inhlasi kubantu ngaphakathi okukholelwa entweni zesintu, lento yenyanga eziqamba amanga. Kufe yini ukuthi noma mhlawumbe ayisibeke ngendlela ukuthi akufanele yini umuntu oyinyanga abekwe icala mhlawumbe asike sithi nazi insizwa ziyangena zintathu zithi hayi sizogeza mhlawumbe abuze ukuthi namathunzi amangaki zithi mhlawumbe amathunzi esinawo mhlawumbe awu6 sokuchaza ukuthi la sibuya khona kushone mhlawumbe abantu abawu6 esibabulele. Akufanele yini inyanga mhlawumbe ngabe ithatha ucingo ilifake lapha kumkhwanazi ukuthi naba ababhemi sebefikile abathi babulele baboshwe. Ku right yini ukuthi ihlale inyanga ibe yazi ukuthi kunabantu ade befikile ababulele befika kuyona? Mfowethu singalikhuluma nje iqinisa izinyanga ziyafana nezigebengu. Lesigebengu esisuke sifika lapha sizocela lo muthi sicela ukugezwa, inyanga ihlukile naso. I-business for bona as usual ukuthi kungena abantu bazogeza umuntu ngamunye ngizomgeza ngo500 meaning maybe u3 ngizobageza nge1005 uyaphoketha imali uyakwazi ukuyofaka ebank athi ngene ukudla. It's a business as usual for them. But what is mostly important la ukuhambe impilo zabantu ekumele ngabe ucabanga zona before acabange labantu asuke enabo ngaleso sikhathi. If inyanga njenganabantu abanepower engaka abanabantu abaningi kangaka bayakubona ngethemba lokuthi bazobasusa izithunzi zabantu abababulele zingasebenzisana namaphoyisa ukuthi mekufika umuntu ziyakwazi ukuthi zishaye ngathi ziyamsiza bese ihlaba ucingo. Baningi ngaba abantu abangaboshwa futhi beboshelwa ama cases aserious kodwa ke guess what lokho akusoze kwenzeka ngoba izinyanga nazo zikwi-business njengoba nalabo abulali basuke bekwi-business. Sivala kanjalo kuhlelo ngani zakwethu it is the Durban Network. Besikhuluma ke ngento ebalekile abaholi bendabuko ukuxhashazwa kwabantu bexhashazwa izinyanga zamanga ogobela bamanga izangoma zamanga. I-Durban Network lesiyafisa ukuthi nisilandele ngobuningi benu lapha ku-YouTube, ku-TikTok na ku-Facebook. Ni subscribe wengane zakwethu ukuze ikhule le channel. Igama nguSabelo Ndabase. Sesiyaphuma nje. Siyabonga lapho, siyabonga kakhulu bafethu, sophinde sibonane ku-episode elandelayo. Danko.